فمسلم ناج وآخر مهمل. Samo da prekoračimo taj dan. Allah subhanahu wa ta'ala na sličan način govori o zalimima, onima koji su činili sebi nasilje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kada bi zalimi, oni koji su činili sebi nasilje, imali dunjaluk i sve što je na njemu, dali bi samo da se otkupe, samo da se spase teške kazne, teške patnje na sudnjem danu. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. A snaći će ih od Allaha ono čemu se nisu ni nadali, pa će ih zadesiti kazna, upravo ona kazna s kojom su se ismijavali. Pa će sve jedan od nas sutra, kada vidi kako se objelodanjuju djela, kako se iznose djela, reći: Gospodaru moj, nisam očekivao ovakav dan, nisam skrivao svoja djela, danas ta djela su razotkrivena, nisam vodio računa da činim dobra djela, već sam činio loša djela, nisu mi na umu ni bila kada sam ih učinio, bio sam nemaran, ali ti, Gospodaru moj, dobro si ih sve zabilježio i pomno sačuvao.